Assalamualaikum. YouTube kanalının görücülüğü belirttiğin жаңалықтарды. Hazır bugün Bayat Pazarına geldik. 20 dekabr Cuma günü. Bayat Pazarı Anadolu Guarda köşesinde Biçikadan ıldı. Hazır gelip mallarını tartığa hareket kılabız. Bayat Pazarına Kılıç degen balanın orosuna geldik. Koyları kançadan kançaga çeyim boladı bağlar. 6.000'den 9.500'e geçeriyor. 6.000'den 9.500'a. Anake. Mol kança mor etkin? Aldı. Bu 6. Bu mavut mor kızıl. Böyle 6. Bunda 6. 6'dan 9.000'e çeyinken ne? Suray verevestan aydır düşteydi. Soldayım bazarda olmuş. Mına ol çoң koylar eкен da moğlar. 8-9 toplanlar. Mına moğ kança mor eкен? Mına 8.000 so'm. 7,5. 7,5-8. Mına Bayat Pazarının bağları şunday eкен. Bunu giret. Bu koşunandıkı turabılar, Bular dele oşol bağ bolup atdı. Moğul çoңgu kança moğul? Çoң koy bu. Mına o. Çoň koy 8,5. 8,5 mına o. 5,5. Ya. 5,5. 5,5 Mına Bayat Pazarının şunday. Koylar, jalangıla koylar bu yakta. Bunday torpok emeler joktu. Koysun. Kim atın kim dedin? Kılıç. Kılıç'ın telefon numuru 0709 0709 65 65 07 12 12. deydi. Bu Kılıç degen mal eкен. Bayat Pazarında eken esili. Şoğa Kılıç'a звонить etseňer boladı. Ol Kılıç'tın ekinci qoros eken, mınanda ulaktar var eken. Mına ulağın kança? 3. Moğusu 3 eken, he? Bular kançadan kançaga çeyim ulaktarını sen alır? Ulaktarlık o. 2,5'dan 3,5'a çeydi. 2,5'dan 3,5'a çeyin, he? Hazır sevimsiz eken de bular, he? O semiz. Mına ke ulaktar Kılıç'tın. Mına 2,5'dan 3,5'a çeyin. Ulaktar göğül eken. Eskileri de olur. Eskileri kançadan? Eski 4.000'den 4.000'den? 4,5'e çeydi. 5'e çeyin eskileri var eken. 4.000'den 5'e çeyin. 40 lekleri. Oşa 40 lekleri. Jan gelgen tavarlar. Mına kançadan boladı şu 40 lekler? 40'dan ayın basın var. Ya monda koçkolları dagı var bu. En oçkolları da var. Monda çoң koçkollar var eken, he? Bular 40'ıp durandan bağların bolsunlar da. Koçkollar bu Kançadan getip atat bu. Mına koçkol kança. Mına mo çoң koçkol eken. 7.000'den 9'a çeykileri var. Mına 7.000'den 9'a çeyin. Yerde baka. Mına Bayat Pazarında 7.000'den 9'a çeyin eken. Mına çoң koçkollar 9 eken, etigi çoң koçkollar. Moğun kança moğ ikiler. Moğlar uza 40'lar mı? 40'lar miskin. Ya. Talas'tan gelgen boylar var. O Talas'ın koyları bu. Moğ kozun kança bu? Çekireyip duruyor beri qarab. Mına o. O çekireyip duran 5,5 6. Mına 5,5-6 eken, mına çekireyip durğana. Arqı çoңurak kança tiken. Çoğurağı 6,5'dan 7,5'a çeydi. Arqanday. 6,5'dan 7,5'a çeydi. Mına Kılıç'tın qorolor eken bular. Mına oşul Kılıç degen mala jana telefon menен эле mal gerek bolup kalsa звонить etip koysaňar bolot. Bol kim atın kim bile? Benim mi? Kuan. Kuan'ın korosuna girdik. Moğul çoң koyun kança mına o? Moğul çoң koy bu? Bu 12.000'lik koy. 12.000. Moğul. Mına 2.000.
Бұл 6,5. 6,5. Қаншадан қаншаға чейін болады қойларың? Бұлар 12 мыңға чейін бар мал жердечи, ушул короодо. 12 мыңға чейін. 6 мыңдан 12 мыңға чейін да. Мол чоң 12 го дейм, Ошол кой. Могу кашка кой. Мына кашка кой, Құдаға лайықты қойлар да. Мына құдаға. Мына кашка кой, 12 мыңға. Телефонуң қандай болды екен? Телефон айтып қойсың, жазып қол телефоныңа. 0550 0550 03 03 41 41 38. 38. Мына Баят базарына қойлар езіле қой керек болса, ушул кишиге звонить ет. Келіп қойларын көрсеңіздер болады екен. Мына жақсы семіз қойлар бар екен. Мына Қуанның қойлары екен. Мына азыр оптом алабыз деп клиенттер келіп отыр. Мына азыр Қуанның қойларын оптом деп сөйлешіп жатат клиенттер. Қандай керек болса заказ алабыз да. Мына бияқтан заказ менен да калышат экен. Ушул телефонго звонить ете бергиле. Мына заказ менен. Өзүңөр союп да бересиңерби бияктан? Союп да бер, бойни да бар, союп да беребиз. Ошо. Кет. Мен бер айда. Бер, тос кой. Мына момда тентек бир косу бар экен, жүгүрүп касып жүрөт. Куанның козуланы. Мына чоң кой канча экен, тигил. Же кошкорбу? Мына кой. Ушу канча экен ушунусу, 13 миң. 13 миң деп аткан, ушуну. Мына чоң кой 13 миң экен. Мына бой бийик болуп турганы 13 миң болот экен. Мында козулары бар экен. 5 миң козулар. 5 миңден могу козулары. Мына козу 5 миң экен. Мына карасы канча экен, мына мүйүстүсү? 5,5. 5,5 экен мүйүстүсү. Мына Баят базары. Баят базарында койлордун баалары ушундай.